Sekela Ndunankulu kaZulu Mdunge usisizwe Ndlunkulu ukami ake ngimence sukuma Ndlunkulu bekubona abakwazi Ngiyasizwe ngiyathokoza abaningi abamazi musha yena ulama ukaMayisela nabesilo ngithokoze kakhulu umntwana waphindana Shenge sokalisa uhlalo wendlu yomkhandlu waseSuthu sibala wamakhosi Dumakude ngeke sihlale sikhohlwe lokho ngoba phela wamlanda ubukhosi bemvelo usagansela kanjalo umntwana wami bakhona abakhohlwe lokho kodwa ngibakhumbuza kodwa ngisikhumbuza ngimukele amakhosi endlu onke nina besilo abantwana ngokuhlukana amakhanda izindlu ngiyathokoza nina besilo umfowethu umntwana ukwazi izulu nabezitha umfowethu ngiyathokoza ukuthi nawe khona kulolu suku bonke abantwana basendlunkulu nina besilo ngiyathokoza ngibona laphana nomsamo wami idlozi lami lakwamandlakazi umntwana uZebuloni noSilo izinduna zamabutho amabutho onke nina besilo sihlezi ndawonye simunye izintombi izimbali zakwaZulu ngiyathokoza nabesilo ithuba ngingeke ngande kakhulu ngenkulumo engizoyibeka ngoba cishe uNdunankulu namakhosi kanjalo okuningi bese bekubekile nina besilo ngiphakathi kwenu namhlanje ngimi ngimazonzwana ukwethuka nokumangala ukuthi isilo esikhotheme namanje sisakhuluma le ndaba thina umbuzo uthi wenziwa kanjani nawunje ngalesi sikhathi sokhethweni unokhetho khulunywa lezi indaba thiwa isizwe amakhosi ingwenyana ngenxa yomhlabathi kumele sikhishwe inyumbazana umbuzo ukuthi senzeni kwethu ekhaya yini bazondela umhlabathi wethu bakwethu makhosi akufanana futhi akulingana ngabe siqamba amanga singayikhohlisi izizwe zonke zeAfrika zibhekele isizwe ngoba ithina abantu bokugcina iAfrika yonke ngoba ingaka esiphethe umhlaba ngicela ukufaka igama lesilungu sine constituency yethu
sihlelekile thina. Kodwa manje abezizwe esiphila nabo khona la lamaZulu afundile bawukuthi iziningi inhlamba abasithuka ngazo. Ungakhwehlela kabi kulo ndaba. Nina besilo uNkulunkulu kwaZulu namhlanje kubuhlungu ukudibana kwethu ngalolu hlobo ngoba inkungu isemehlweni. Manje uyakubheka ukuthi kwaZulu emndenini kunenkinga. But hayi asibaxabanise labantu benakele into yombala ngoba amakhosi asedlupholo nonke ngoba nila siyefana amakhosi. Asinakho ukuthula emakhaya ethu sonke basila. Ongathi unokuthula ngaba ayikhuluma iphutha. Angihamba ngiyohlala naye ukuthi abantu ukuthula ngaphandle kwezitha. Angithandi ukwanda kakhulu ngoba lesi sikhathi siyisikhathi esibucayi kakhulu emakhosini edlukulu phakathi edlukulu esizweni eSouth Africa yonke jikelele. Sonke ngoba sihlezi la asazi ukuthi ngeviki elizayo kuyozala ngomu. Uma ngahle nje uphakamisisana wathi hayi kuba ukuthi ungahamba nawo ukuthi awukanti waze mfihle nje asazi. Kodwa phakathi kulezo ivunguvungu ngiyathokoza amakhosi asedlupholo nime nami. Namhlanje ngiyoqeda umnyaka wesine ngihlezi esihlalweni. Kubo lobo bunzima lobo nina besilo. Akulula kunzima kodwa nihambe nami. Ngiyathokoza amakhosi asedlupholo. Namhlanje sizobhemezana ugwayi. Ngibiza amakhosi mina, ngibizanga iy'nduna. Ngiyazi ikhona iy'nduna zamabutho kodwa nje ngibiza amakhosi mina namhlanje. Dumakude siyeza isikhathi sey'nduna. Ngithi angizobika nina besilo ukuthi isimo esibhekene naso njengesizwe njengosihlalo futhi weNgonyama Trust amakhosi asedlupholo ngibone kufanele ukuthi angiyibambele mina lesi silwane lesi umdlomba nayisaba kangaka. Wayesaba ubaba ethi angitshela ngalokho ngizosibamba, ngisibambile ngusihlalo. Asizwane kuleli yabhodi. Ngicela ukuba ngisho nina abangimukeli. Bafuna ungixosha. Manje angazi kanjani ngoba phela imina beneficiary yeNgonyama Trust. Bese kulandela amakhosi ke emva kwami. Manje uma ngiyibambele ngathi kukhona inkinga. Angithandi ukuphatha amagama abantu. Ngilokhu ngitothokoza idiza. Kuze kuthiwe ngiyamthela. Ingakho ngithi asiyibambe phansi. Ngizobikela amakhosi ukuthi ngiyakhala ukuthi uMama Mthokoti Diza lo esimdinga kakhulu akekho la phakathi kwethu siyamdinga. Sisazohlela umhlangano la kuzoba khona zonke ey'dingakala la.
angeke sobambe futhi eMaritzburg sokucela la nabendlovu ilokho ebengizobikela isizwe namhlanje nanokuthi angizile la uzonethusa akuhambi kahle nabendlovu uphasiswa izinto kuleli bhodi ngingekho anibazi ngisebenza eminye imisebenzi yobukhosi ukuthi awulungile lo akekho bevele behlangana benza izinto kusayine futhi engekho emthethweni nabendlovu beyiphasise cha elikamngwengwe igama ngizoliphatha umngwengwe nalo ngilandela ngemva deputy chair okunye nabesilo ngicela ukuba nilandele nibone futhi nilandelisise indaba yakwaCeza bakwethu namanje isaseyisilonda kimi uthe emva kwalokho kwaxoshwa umdletshe akasebenzi e-ofisini kaPrime usebenza e-ofisini lami engakuthanda yini uPremier mina mangahle ngiyoxoshwa akamazi umdletshe ngiyoxosha umuntu engamazi wena ngisafuna hamba wena kwenzeka kanjalo uthe wakhala isagile laphana kuthiwa yimi nonduna nkulu esaphakile uthe kuthiwa amakhosi ayekhona amakhosi lapha ngisalinda amakhosi umuntu azobota kimi uhamba kanjani kuleya ndaba kubuhlungu-ke nabesilo ukuthi songena okhethweni zingakhulunyiwe lezi ndaba ukuvula kwendlu yamakhosi onke amakhosi iSouth Africa yini isenzeni akuvuliwe la yini kumele kuze kube njani abakhohlwe asafani nalozulu omdala lokukhiphiza kimi siye emaphepheni-ke manje sobashaya ngephepha ngoba bethi nathi basishaya nabendlovu cha angithandi ukukhuluma nesikhathi esihambile nabesilo kodwa ngicela ukuba sivumelane ngalokhu mhla lesi sizwe sikaZulu sikhiphe inkomo umntwana nondumisa uzala ngamashumi amangaka amakhulu amathathu ukuthi kumele kulandwe inkosazane ezozala igosi la osibalibeni ayikho inkosi engakhipha inkomo la ngiyakhona-ke eSwazini namhlanje ngiyofaka icala lengwenyama trust ku-International Court angithi bayakwazi ukubopha iJerusalem bona angathi bayakwazi ukubopha iJerusalem bakule team awunathi sikhona awuthi nathi sithi siya ku-International Court ngendaba engwenyama trust asixabene nabo ukuthi ake sibhekisisane nangidunankulu wesizwe kade echaza manje lento yasana ukukhona uMandela ngo-94 amakhosi ayiphethe imfaneko yakhona yini manje sebezizwa ngahamba umhlaba wenu phansi kaMisuzulu ningixolele izingane zenkosi angizukuvuma mina ngaphansi kwami cha makhosi ngeke so ibamba iqini inkosi yakwaSokhulu inkosi yesizwe napho bakhona akho lutho esilonayo la ake sizwakale nathi ngoba siyathanda ukuba ingxenye yeSouth Africa siyathanda kodwa abamusa ukusingena ngemva singazi ngoba sobathola umva kokukhetha ila sonasa khona ukuthi ayike abasenayo bondaba ngiyeSwazini namhlanje ngiyakumalume ngiyomtshela sifaka icala la
kodwa esingayitholi kahle la yangahambi kahle la ake nibahlale izithondo manje futhi ingene ku-AU nizofaka khona ngoba phela osibali bethu asibasebenzise kanti usibali babisho ukuthini mabelethe ukuthatha mina bendlovu angithandi ukwanda kakhulu amagama sikhala unyembezi olulodwa izwe lakwaZulu aliyi ndawo uNkulunkulu kwaZulu ngicabanga ukuthi siza kusebenza okuningi ngicela ukuba ngibonge amakhosi engisebenza nawo kwingweyama trust asebenza nami ngokuthembeka amakhosi kodwa isizwe namakhosi namhlanje kumele bazi ukuthi ngale kwamakhosi lasebhodini angithandi angihambisani ngweyama trust asivumelani kodwa hayi ngweyama trust neyikweletu kunjani siyishintshe igama sithi iMisuzulu Trust ayingabulawa le ngoba bafuna ukuphuca amakhosi amanje baba bukhosi la Buthelezi awusakwazi manje ukuseka indawo ungena lapha na umfundisi wombatha kade ekhuluma ukuthi kuyasiselwana kuyabhekelwana la kwaZulu umfana wami yakha lapha usuganiwe yakha lapha akwazi ubonakala kuthiwa libhekile ngase ngivumele thina amacala amini nabesilo umntwana wasekhwezi umntwana bonisa angazi ngathi uvela phupha awuthi ngiphoselile ngathi akasacabanga ukuthi uphosa liphi icala awuthi sivale imali yakhe manje angifikanga mina ngimali angikhuliswanga mina zimali kahulumeni mina ngoba ngiyindoda ngeyingane ngoba ngisho ukuthi ngihlezi kulesihlalo ngisho ungayivala imali yami angeke kuzwele kimi ngokunikeza umhlane wonke bathi shawudele akuzweli kimi nina bendlovu uNkulunkulu kwaZulu ngiyacela makhosi ningethuki ningesabi process is on the move ususibe ngikhuliswe nguwe mina baningi Nkosi yasokhulu umfowethu kwinkosi umntwana wasentembeni nomntwana wangena etsheni abakwethu angizokwenza phutha la ngoba ningijongile kwashexhosa angikwazi nje ukwenza iphutha nina besilo yilokho nje bengithi angikudlulise angiphathanga gama lami umuntu ngiphatha umgwengwe nje umgwengwe ngidila nomgwengwe i-CEO lengwe yamatrust hayi laba bayingixolele nabesilo ngiyathokoza kakhulu Inkosi nibusise